The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Ay, feeling. Hoy, kato isa. O, diba? Kato isa. Apoy naman ako! Asa na? Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Hoy! Dili ito. Napatay isa. Kato Sigurado isa. ba kayo? Oo, sigurado. Aw, asa na? Kapura. Make the most of it. Naputi isa ka greetings. So, If you have the guilt and the angerness to your relatives, sorry to them. If you're not thank you yet, thank you to them. If you're not praying, pray to them. And most of all, I will surprise to you in your house to eat. Start and now, I will surprise to you in your house, eating with your family, and I will take home the spaghetti, macaroni, and your handa in your house. Okay? Ay, feeling. ay! O, diba? Hello! Siyempre, o, diba? Ano to, happy birthday, no? Happy birthday to me! O, diba? Live na live! Magpasalamat ko na. May nakalamata ko ganina, no? Siyempre, may muntag. Happy morning, buenos dias, assalamualaikum, kanyukatan. Siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Nakapula jud ko kay nga birthday nako. O, diba? Okay, correct. So, okay, open po ang akong Gcash, Ruben. Yan ang Gcash, Ruben. Para wala nyo siya. O, diba? Yan akong Gcash 0935-907-1856. Siyempre, mayong buntaga itong mga suki. Happy ba wa? Tracy na. Naningkamot na doon sila kay para maka-check-in. Maka-check-in counter. Wow, happy morning lang. Yes. Siyempre, live na live ko sa kong Lando Bisaya. Great lang. Wow, si Adsar Usmanlo, good morning. O si Armalia Lagdamat Daison, di ba? Wow, happy birthday. Sir, asay kaon ron. O, walay kaon. Wala, o sige na buhi. O, syempre, si Adsar Usman, shout out, sir. Happy birthday to the most energetic, friendly, bubbly teacher. Usay, istikta. Sir Lando Bisaya, wow, ingon si Adsar Usman. Happy salamat yung kaayo, syempre. Ni Dina Sugana Dalman Alian. Happy birthday, best. Salamat ka ayo. Di ba? Wow. Og syempre, good morning, may buntag. Atong mga soking mga karinderya. O, di ba? Nalapong sabaan na itong mga parlor, mga salon. Happy morning ka na itong tanan na itong mga tricycle drivers, jeepney drivers, kulig kabal-habal. Wapag kanindot sug ka ayo. Kuya Juan, happy lang. Og syempre, good morning, may buntag. Mr. Roderick, good morning, sir. Ang atong OIC College President, happy mo, happy morning. O syempre, siya pong Vice President for Student Affairs and Services. Good morning, happy sir. Syempre, good morning, may buntag. Dr. Rizal Loria, good morning, ma'am. Atong Vice President for Economic Affairs and Sergio Triaga, ma'am Captain Marnit Apit, good morning. Dr. Crisalin Chong, hello my friend, kumusta? Og si Ivan John Martinez, wow.
Og Sir Captain Edmondo Laurente, Sir Salon, Sir Kaloy-Loy, happy morning ka na to. Sir Jesus Pena, good morning. Siyempre, good morning. Mr. Reagan Sitoy, good morning. Oh, good morning ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Vertigo. Oh, siyempre ang i-assist na si Robany Cago, mga Cago pa sa tumaga. Happy morning, Absatulog, good morning. Miss Maripib, good morning, good morning, good morning, Mampeng, atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning ka na itong talang ingat-ingat lang dun. O, siyempre, good morning, may buntag. O, sa iyong assistant, Reso Benet, happy morning ka na ito. Siyempre, good morning, Sir Elfred Nueva, Ma'am Norma, good morning, happy morning. O, siyempre, good morning, dahil sa XYG Food Hub, dahil sa Purok Dos Sambuda, happy morning, na office alas Jess, up to, siyempre, kutob alas 10 sa gabi, 10 a.m. to 10 p.m. na tuna diya, wapag kalamidyo kayo. Siyempre, good morning! Good morning, Mami Arjun Panghardo diya sa Skybox Coffee. Good morning, good morning. Siyempre, Auntie Chanda Ebon Panghardo diya sa Saros Bachoy. O diya sa Upper Dulian, Beijing GMP, si Mamang, si Madong, di ba da? O ang mga sigbin diya ni Papa Job. Happy morning ka na itong tanan. Wow, pagka... Og siyempre, good morning! Wow! So, ni Kumaring Frederland, Flores Dahay, happy birthday, best! Salamat! Og si Yodje Manangkel, wow, si Rain B! Maayong adlaw na tawan, Sir Orlando. Ay, salamat! Si Ma'am Rain, da Carnal, da sa Kalawit, o kaya nga, pinanggaon nga bana, o, di ba? Siyempre, wow, si Krisa Mangapis Arizo Palumpon, happy birthday sa thank you! O diyan sa mga Santa Clara. O, Lamitan, happy morning. O labi na itong mga soke na sa Barangay Kalugusan, happy morning. O si Wenji Chong, happy morning. O siyempre, good morning, Maing Buntag. Atong masulit sa Isabela City. O labi na sa PSP Gulayan, sa Bray Balono, happy morning. Itingan na smile lang, Jod. O korek. O siyempre diyan sa... Oh, Roel Molion, Ron Cruz, Limboy at Ngal Titing Faisal. Dominic Taros sa mga Taros sa family sa Bible. Happy morning at mo sa JD Begang. Diya sa KM6, happy morning ka na itong tanan. Wow. O, siyempre, natunog ko. Ikaw, Eugene, bantay lang joke ka, Reponte. O, siyempre, good morning, Maing Buntag. Good morning atong masuki dyan sa Talon-Talon, dyan sa Tituan. Happy morning. Labi na sa Santa Barbara. O, sisid na. O, Lapi Gonson, Jerry Garcia, happy morning ka na itong tanan. O, pagkanindot. O, gilami na sa mga, mga nanay ka-partner. So, ang mga walay ka-partner, syempre, diba? Ay mo gamala ka, ang hotel. Ang hotel daw, fully book na. What? Ang motel, fully book na. Ang lodge, fully book na po. Sigurado ba kayo? So na rin ako yung mga second choice diri. Ilam sa Tulay, Kawayanan, Sagingan, Tabing Dagat, Bayabasan, Talaiban, sa sa Kabugangan. O siyempre, pwede po ka magkuhan ito sa mag-date mo sa may Bakawan. Bakawan ba na? Kanang siya. Ay, feeling. Ingon si Amalia Lamat Dyson. Wow, pulag yun sa birthday kay goodbye. Mamay na pulag galing ko kay birthday. O, diba? Ano sa kinabuo? Siyempre, swerte doon nakapulakan na imuhatag og chikas karon. Si Rosmina Asanji, wow, is watching. Happy morning ka na itong tanado. Og siyempre, good morning, Sir Ma'am Norma, good morning. Mother Elijah Warday, good morning. Og siyempre, good morning, Ate Bit Parilla. Cyber ko dyan siya, Tantan. Diba ko, Darwin Tumanda, happy morning. Og siyempre, Jiwa Dahay, Mother Els Dahay, happy morning. Og siyempre, Jory Balome, Di Sebastian. Wow, sinunod si Jula, si Albiar, happy morning. Og siyempre, ni Joven og Defense, happy morning ka na total. Og siyempre, good morning, Best Pilar Flores, si Albiar. Dasa na kami sa Bisan Karikodo, og si Ate Bit Parilla and family, o mga silingan, happy morning ka na total. Wow. Kanta sa ko. Kanta sa tao. Kini mo dyan ko diba? Wala nindot ba? Muna pag hinahinay dyan mga inday. Inday pag hinay-hinay.
kuyaw karon ang kalibutan, dali nga makapusgay sa kuyag mo nga kadungganan. Kung dili ka magbantay, mapandul ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara magahilak ka ug magamakay. Matuod lami ang gugma, bisan makahatag tumang kalipay. Ang mga halok aruy, ang mga gakos agoy, lami kiniinday apan paghinay-hinay. Tuod lami ang gugma, bisan kung dunay mga problema. Ang mga halok agoy, ang mga gakos aruy, lami kiniinday apan paghinay-hinay. O, diba, wow, pagalinod kayo sa mga gugma. Gugma nga itong ipog, gikan sa kinutlo, gini sa bersikulo, kilometro, kulapo. Kung dili ka magpantay, mapandul ka, dili madugay, ug sa imong pag-inusara magahila ka ug magamahay. Matuod lami ang gugma, bisan kung dunay mga problema. Ang mga halok agoy, ang mga gakos ay lami kiniinday apan paghinay-hinay. Lami kiniinday apan paghinay-hinay. Da, puwerte. O tinood yun, no? Lamig yun ang gugma. O, labi na yung mga problema. Lamig yun ka. Hello, good morning, Mami Teresa Toy. Good morning, wala na Andy Ascenda sa mga sisipano sa diyan sa Barangay Kawit. Happy morning. Ingat-ingat lang, Jodo. Wow. Wow, si Eagles Aguila. Happy birthday. Salamat. Salamat sa kayo. Siyempre, good morning, Analing Gagan, Ryan Gagan, Just Gagan, mga ilang mga suki dyan, sa gusto, mga silingan, happy morning. O siyempre, good morning, may buntag, dyan sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning ka na ito na Ate Faye. Wow, si Henry, si Eileen, si Marvin, o si Master Chopper. Wow, si Ronel. Happy morning, hala, pangaon na ito, mapamaon na ito, mga suki dyan. O si Sir dyan nasa gawa, so happy morning doon sa Prince Lechon Fast Food. Hoy, Chris, happy morning! O, diba? Wow! O, diba? O. O, syempre, good morning! May buntag! O, diba? O. Ay, gano'n ko, mabuang ko bayot, no? Pagkanindot, sa tawag, gumagugma dito magkuha kinabuhi, diba? O. Syempre, good morning, may buntag! Sa nagbitay nga radyo, nagpagupit ko gapon. Oh, siyempre, pagupit ko dahil sa Infinity Salon and Barbershop. At po maning Angel Milal, good morning. John, Jimar, Teddy, Uncle Modi, Uncle Richie. Oh, good morning da. Oh, di ba? O, nino tadako, nag-space ang ilang kwanda. Oh, pwede na ka mag-disco, di ba? Oh, di ba, Angel, no? Pwede na dyan mag-disco, diha. Pagkanindot yung kaayo, di ba? Oh. Siyempre, good morning! At ang mga suwede sa bypass, ang mga karinda na kaliminaw dyan na. Labi na sa market, ang mga Enriquez Family Table 13. Wow, happy morning ka na itong talang ihat-ihat lang. Og si Tano Barbershop, happy morning! Og si, di ba? Og Elor Zapatos, Daddy Aris Minyosa, kumusta yung mga boys niya? Happy morning ka na itong tanan. Wow! Irma Flor, Villalobos said, happy birthday, Silingan! Salamat kayo, Silingan! O, di ba? Wow! Happy birthday, Res, Amping Fermi, and God bless. Erickson Mendoza, shout out, sir. Oh, kay Meriga, birthday po niya. Oy, happy birthday, Meriga. O, di ba, tinuod dyan na, ha. Bisag birthday na kumalipayon ko, bro. Nakuhaan po ko, nag-all bayap ko kay nakoy kadungan. Ginoo ko. Akong inainahan sa Dipolog. Okay po, ginoo ko. Okay. Rest in peace po. Rest in peace po. Mami Dorsita Ruedas po ano siya. Sa Dipolog City ako na siyang inahan dito sa Dipolog. Ginoo ko, birthday na ko dungan min siya. Ano na dyan kinabuhi? Enjoy lang, Jod. Correct, di ba? Happy lang, Jod. Kung nakanindot.
Siyempre, good morning! Diya sa GNG Sterling by Castro, good morning! Sir Paul and Ma'am Isana Castro, good morning! Kaya meron salamat kayo sa greetings ni Ma'am Christina. Sir Mali sa Magundol, wow, happy morning! Si Densia, happy morning, Papa Jimmy Chino. Siyempre, Kalonger and Auntie Nolpa. Happy morning ka natong kananihat-ingat yan. Oo, paano? Ano lang, Jo, di ba? Itawa sakit po, salamat kay Lord nga. Namata pa ko ganina, no? Kay, ano ba ko gapo, nagkaon ko lami nga. Nagkaon ko gapon og lami. Kay, nagkaon ko lami. Uy, di ko puro laki. Nagkaon ko ano, lami ga, bii kay, ano, nagkaon ko. O dito sa Big Beast, ka paborito na ko kuan man, kanang, solo nga baby back ribs what? Ngayon ko nga kaon ko lami kay baka ugma din ako mabuhi. Ay, feeling good. Thank you Lord. +1, di ba na sa masamang damo matagal mamatay. Make the most of it. Feeling good. Siyempre, good morning, Mami Omar, German family, Mother Gracia, good morning. Auntie Annabel Pipangko, Uncle Pipangko, good morning, sa Sabon, happy morning. Sir Mayo, J. Ma'am General Carpenter, sa Lami Lagrosa, sa Sabon, happy morning. Sita lang mga atong abot sa sosya. Wow, mga tulog, inubaling family, happy morning. Auntie Mercy Lombaring, happy morning ka natong tanan. Wow. Hello, good morning, Sir Rolly Maravilla, good morning. Ang presidente po sa NFA and Never Tennis Club, happy morning. Og siyempre, good morning, Sir Butker Suba, si Camitilano, Tito George, Sir Tony, Sir Efren Badyang, Sir Morales, tanan, ang mga official members po sa Lonsoran Lawn Tennis Club. Di ba, happy morning. Wow, magkita-kita, Jod, ganoon ko. Basta happy lang jud ta always. Mao jud pinaka-nindo to. Kanta lang po ko Kaya nag-request di ba? What? Kanta raman di ay ako pa. Sigurado ba kayo? Gugma gapon. Gugma. Mao jud ning pinaka-nindo to. Kay daghanan gugmang mabuang ka, gugma po kang maunsa ka, bahala na ka. Nay gugmang maka-addict, gugmang maka-stress. Wow! Yes! Law na ang kagabiyon, nagtukaw ka lang gihapon. Sige og chat, sige og tawag, sugot lang kinig, walay tulganay. Basta para sa hinigugma, basta para magkaistorya lang, basta maigo na ka, hindi tawag nilang. Gugmang maka-addict, gugmang maka-stress, gugmang makabuang, gugmang makamaoy. Sa gugma, sa gugma, dili sayon ang may gugma. Kung malipayon ka, halalarga, ipadayag ka na sa imong hinigugma. Basta timan niya ayaw lang palabi. Hinay, basin og magmaoy ka. Hinay, kung mapakyas ka, basta maigo na ka, tinggi tawag nilang. Gugmang maka-addict, gugmang maka-stress, gugmang makabuan, gugmang makamaoy. Sa gugma, sa gugma. Kung mahigugma ka, dili ka kalikay. Kung maigo na ka, wa joy at rasay. Kung imong gugma, timos og tinud anay, iman idudong inday, yaw palabi para hapsay. Kung ikaw may gugma, mura ranag ng negosyo ka, sahay maginansya ka, sahay lugi pa.
hinay, hinay. Basin og magbasol ka, hinay, hinay. Kalma lang, basta maigo na ka, ning gitawag nila. Kung mang maka-addict, kung mang maka-stress, kung mang makabuang, kung mang makamaoy. Oh, 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 sa gugma. Oh, 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 sa gugma. Meron kang 10,000! Nabuang ko ba yun? Ano, sige na po. Hello, happy birthday, Lando Bisaya. Cheers. Ingon si Sir Rolly. Marabes, salamat kayo, sir. Oh, ingat-ingat lang. Di ba? Wow. Pagka niyo ito kayo. Nabuang kong gugmano sa o. Mo din siya o. What? Mo din anxiety, no? Di ba? Mo din anxiety, no? Kapag lagi mong iniisip ang nangyari sa sa iyong harap. Sa iyong harap na ba? Sa iyong hinaharap. Mo din anxiety. So, ay mo siguro na mga kuha. Ay mo siguro na para di ba? Iniisip mo mga ginoo ko sa ayaw na. Mo din siya. Tapoy naman ako! Correct. Stress dahil no ka nang lagi mong iniisip ang nangyari sa kasalokoyan. Kasalokoyan. Yampak mo sa ulo mo to! Ay! Murag kaluokan ka. Depression. Hoy, nadali. Di ba? Nadi nag-text ako, date for rent sa February 14. Wow, social. What? Naday date for rent. Wow. Kuyawan. Di ba? Imagine. Parang nas, wow. Date for rent daw. Holding hands. 250. Sure, gara po ka. Di ba? Holding hands lang. 250 daw. Mag-hugs daw. Mag-gakos daw. 300. Wow! What? Bahala ka. Di ba? Kiss sa pisngi. Di ba? 500. Ginoo ko. Okay ka lang to. 1,000. Papatantan. Papatantan. Si Papa mo si Tantan. Di ba? Yampak mo sa ulo mo to! Napadiri. Hashtag. Serbisyong totoo. Hashtag. Working student, nangailangan lang. Kuyawan. Basta ilang kalimot o basta kondisyon. Kondisyon. Sanay mga ambisyon. Pero di ako i-mention kay wala maghatag o kung kumisya. Abuang ko ba yun? Kondisyon. Hoy, nay bago misulod nga balita, pero di mabasa, kanigawas na yun. Natay, wow, natay, pasensya na, niyata karon sa natay breaking news karon. So, Valentine's Day is canceled daw due to high rate of single people of this year. Pwede ko magbalita, Binos. What? Sigurado ba kayo? Sigurado. Ikaw ba katulay? Katong baklang. Okay na ito. Wow, namin na bagos. Gitigit sa Mariano sa Bisaya. Natay breaking news karon. Wow, ginoo. May pumasok na bagyo, pero ginoo ko, di nagawang kay ang Pilipinas umiilag. Wow, bungga kayo. Ingon sila karon, naibalita karon, pag nagkamali ba ang baboy, dapat pa sa turuan ang lechon. Napo ka di ba? Hoy, di ba? Ang Valentine's Day, atulong ko, di ba? To remind lang nato ba? Toto for ang Valentine's Day para na sa mga sweet nga uyab ug asawa. O kanang sigmugot, paghulat mog Semana Santa, di ba? Kanang mga isog, hulat mog araw sa kagitingan sa April 9. Pero kung karon nga gaantos ka, ayun naghulata. Independence Day na.
Kay base nilang dili ka maabtan og Marso. O una pa kang mo-graduate tungod sa ugtas sa partner nimo. Diba? Napoy banda mga 2 to 4. Wow, okay. Wabong gano? 2 to 4. Diba? Oh, too busy to look for jowa. Oh. Manangingon da nga, oh. Kiat, di ba? Oh, hala, pangawog na yun, samtang lami pata, di ba? So, hello, good morning. Wow, Hoy, Floyd Tandizon. Good morning, Sir Bisaya. Lingaw, urong buntaga sa tanan. Oy, salamat. Toda, ingat-ingat lang. Lingaw na kalong buntaga. Si Mike Ayusip, good morning. Si Mami Umar, happy morning la Jerome. Happy morning si Barangay Captain Umar diya sa Kastanyangan. Happy morning ka na to, kanayat lang. Wow, pag kanino to kayo. Siyempre kay Webes ka ron, di ba? Giandaman sa mga Colombiano kay birthday pa na ako. Happy lang joke ko rin, di ba? Hala, siyempre. O, di ba? Ingat-ingat lang, John. Giandaman sa mga ala. Sagit na ako mga igso na ako, mga anak, mga apo. Sharbay ko Diyos, ICN, Tantan, Pakwa, Papak, Regine. 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. FM. Sisid na. Ay, pagkalami jog kayo, Kuya Juan tani. Ano sa nagdali ka? Hoy, ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day is sa mga babae na is for girls nga 22 and below. Ang Valentine's Day. Kung if you are 22 over na gani, oy, auntie. Auntie, kung 22 na ka palapas, auntie, palihog lang, magpaabot ka sa International Women's Day. Kuya Juan, happy lang. Siyempre kahit 3 karoon na nagulat ka niya, giming out mo sa wow. Giming out mo sa inyong kapalaran karong adlaw. Wow. Bonggesios, di ba natin ko na ganyan na ang atong kapal. A few moments later. Di ba natin ko, di ba? Kuya Juan. Wala pa, oy, niya na kadyo. Tagay ko freedom kay Bert. Ay, anak. I-cancel tong Benbe na to. Cancel to. Ayaw. Lagi gara ka, di man kinabuhi ka, di man. Aris. Hoy, karon sa imong lagi magibati karon. So you'll feel completely active karon. O going to take up a challenge karon. So dapat call a friend and syempre you have to call a friend and see if this person wants to join. Sa imong adventure karong adlaw, wabong ka magka sa imong gumagano Aris, no? Let yourself be taken away sa mga romantic attitude karon. But you don't know what to do. Wabong ka, ha? So dapat you have to follow your instinct karon. And don't be afraid of rejection. At parulay problema Aris. Sa imong karinag trabaho mo karon. Ang imong financial karon medyo ang is slow pero safe, ha? Slow but safe. Wow. So don't get too sad. Okay, na wait for the right moment na para walay problema Aris. Sa imong para sa kayuhan. Take life easy lang, Jod. So avoid lang leading basic life expense of organic disorders. Wabongga. So ang imong your health well appreciated. Wabongga magaon, di ba?
Taurus. Ikaw karon so you won't be able to fulfill karon some of your responsibilities karon, Taurus. Unless imong ma-realize nga you cannot keep on wasting your time. Mabantay ka, Taurus. Sa imong gugma karon, Taurus, you will need to learn to talk your mind. Diba? Kung gusto ka og a long and a lasting and a long-term relationship, para wala yung problema, you have to talk to your mind. Na istorya na ka, Taurus. Para sa imong career ka ba na magkaroon, na-tendency karon nga imong ipakita, you have to show yourself and be so outgoing. Manay mag-cause karon og mga conflicts karon with your workmates. So ikaw lang, try lang to play in a low key para wala problema, Taurus. Para sa imong kayuhan karon, don't live in a room for despair when problems are all around you. Ayaw. It is in this time, kinahanglan to keep your mind kalma-kalma lang and quiet lang, Taurus, para walay problema. Wow, bongga man ka, Kuya Juan, si Taurus. Happy lang, Joe. Gemini. Uy, Gemini, karong alawa, Gemini, no? You will be able to get rid of your taboos and repressed feelings. Karong dawa. So, manay magkahatag ni mo karon will give you feeling of freedom. Mapantay na ka. Sa imong gugma karon, in love. Oh, wow, bongga man ka. In love. You only get what as much as you give. So, sa imong kahatag, para po ni makuha na. So, you won't experience love to the fullest unless ata po kasi you give yourself completely. O, diba? Ihatag din mo. Ayaw tagay 1/4, 3/4. Dapat the whole lechon para wala problema. Para sa imong kalkaman karon. Kanang kahadlo karon kanang fear of retaliation karon. Sila part of leadership na siya. Di na ayaw, respect should. So, dapat imong ipakita. You have to show yourself na ikaw, you are a model. Diba? You see as a role model para may problema. Para sa imong kaya karon, words, batay-batay ang mga pulong kanil can be more harmful o punishment than physical damage. Diba? May pa imong hapakon kaysa imong isurahan ka ang mga pulong. Di na dyan na mausab, Ginoo ko, Gemini. So, dapat ikaw be moderate na lang of how much your words cause pain. Bantay-bantay lang dyan ka para wala yung problema. Cancer! Huwag ka na Cancer na yung mga feeling nga you are impatient and bothered ka nung adlawag Cancer. Amotos na. You will feel every activity ka ron. You start in a wrongly approach. Wow, ayaw pala bipod. Ginawa ko, mabuhaan ko ba yun? Para sa imong kung magano'ng Cancer, no? Kanang a fulfilling relationship include na siya giving up a certain things para embrace new ones. So don't be afraid of change because change is now coming because His sign. Wala, joke lang, happy lang. So, diba, para sa imong career ka ba naman karon, labi na sa imong pinasagot, now try lang to get on with work as much as you can. Yung experience ka nun, attendance ka nun to fall behind later. Ayaw dyan ha. So, try lang to make the most of your time. So, make the most of it. Para sa imong kayang karon, the biggest, ang pinaglako doon, the biggest achievement karon sa imong karon will only happen karon as a result sa imong pangbuhat and efforts and determination. So, don't be tempted ba? Don't be tempted. Ayaw kakatintal sa mga easy success lang. Ayaw. Kaya mga tao nga nagkalisod na before na na-reach to the top, na-reach nila ang nindot nga success. Wow, bongga man, happy lang. So, malaman na atong first set sa itong palagang adlaw, si Aries, Taurus, si Manay ug si Cancer. Ang ikaduwa na ba? Ang unang set di ay, maglibog naman tayo ni noon. Kudyawan, ang unang set nga mapas mo sa akong birthday. Kanuman, kapoy na, sige kay birthday, oy, diba, Ay, salamat guys, salamat to kayo sa mong manager, salamat to kayo, samok-samok to ko, no, diba, Piyapi lang, best siyang dahay, samok-samok to ko, wa mo ko'y plato, God,
Tay plato go, di na bla. Wala ka bla. Wala oy. Happy lang dyan, ingat lang. Nagpaabot yung tagaan kong matcha ni Mami Arjun sa Skybox Coffee. Akong binertigan, no, di ba? Wala jud. Wala, joke lang, happy lang. Basta wala hikay, basta himsog lang akong lawas. Happy akong pamilya, happy akong mga friends. Wow, enjoy na akong. O kamong talang mga sugting paminaw. You are healthy and in good health. You are healthy and in, di ba? Naamos, maayo pa, himsog. Busog. Di ba? Ang iyong pamilya, happy na kay Kong. Di ba? Thank you lang, Jud. Hala ako lang ilambay po na love you. Pagpag ka na ganun. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisi na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Di ba? Ay, salamat kayo sa sponsor. Uy, salamat sa pag-treat sa among manis. Salamat kayo sa pa-burger sa among station manager. Thank you. Maipa ko, pinanggap ako sa among manager. I love you, manager. Easy. Ang kumayo to. Kulbaan man ko, oy. Kulbaan dyan ko. Basta na ay magplano mo surprise na ko, ugma. Aray, pasensya na kayo ha, kay dili kay ko makarelate anang inyong chocolate o flowers, ugma. Kay maglechon ko, ugma, maglechon. Maglechon, Jod. Maglechon, Jod, sa Valentine's Day. Kenye Bonini. Easy. Oy, ako nang gibasa, oy, naikuan diri, akong friend ba, ang iyang ngalan, Kenye Bonini. Di ba na. Sabihan na natong second set. Second set sa itong kapala. Magkatawa man ko. Madyo na ikingon, sir. Madyo na ikingon, Sir Lando, no, nga kalami dyan ibalik ang panahon. Nga, duwaan lang o candy ang hilakan. Di ba? Wow! O dili ang kakapoy sa kinabuhi. O tinuod yun na siya. Di ba? Nasa di ba, Leo? Hoy, Leo! Hoy, kala, Leo. Imong working in excess karon di na maayo. Kulang sa tulog karon di na maayo, ha? Mo na maka-change. Maka-apekta sa imong mood karon adlaw. So make sure nga you rest a little more. Sa imong gumakaroon, don't let ka nang dili pag sinabtan ay karon, don't let misunderstanding o kulang sa dialogue karon, mao na maka-break sa inyong relationship. O mao na siya Andy, ha, Filmar. Naminaw si Filmar og si Andy karon. Dasa nakon sa mo nakadyo-kadyo, di ba? Nakadyo mo jaga kay patyon mo sa Siargao, suriga. Jawan, di ba? Di ba? So karon today is a special day to start cake conversations. Sa imong kalagkan man mo layo, no? Don't trust anyone karon, ayog salig sa uban karon, anyone. Anyone, isa lang jud, dili kay og duha pa na inito. Og tulo pa na init, don't trust anyone. So isa lang jud. Di ba? Sa imong work karong adlaw, so do things yourself or else na imong problema, postpone them to a better moment lang. Para sa imong kayo karon,
There is nothing wrong wala sayop to na ha when treasuring your hopes and dreams. So di na ano ha, okay lang jud na. Kay mo na mag-allow nimo to get us better every day. So make your dreams come true lang. Oh, so dili false ha, true or false. So, Virgo, no na yung mga changes around you kanang start to get to you kanang madlawa. So be cautious lang. When talking about people who are not present, ingat lang dyan. Para sa imong gumagaron, don't put your expectations or relationship karon. That is only starting. No? Nag-start pa lang, ayo Jud. So take one step at a time lang, Virgo, and you will avoid getting hurt. Dahil heart na ba? Saya yung dako ay. Sa imong karag naman na magkaroon, make sure you organize your tasks in a way that it will be easier for you to fulfill them para wala problema. Para sa imong kayuhan karon, make sure nga you share every moment karon experience with the people closer to you karon, Virgo. Kaya this is how you will create happy memories. Wow, laglag lang June. Libra. Hindi ka mag-allow sa mga karon to have more than one view on things karon. You won't get anywhere karon, Libra. So remember the basis to understanding is communication. And you have to listen because listening is the beginning of understanding. And understanding is the next to communication. Sa imong kung magkaroon, ayaw kahadlok ka ng mga kagool karon, loneliness karon, embrace this moment and enjoy it completely lang. So trying to focus on getting to know yourself fully lang. Sa imong karag mo na magkaroon, Laila na to generate personal issues karon with your workmates ha. God, this will prevent any type of conflicts. Maglikay lang Jud. Para sa imong kuya karon, kanang garbusa, mo na pinaka main reason karon for conflict in a social group. Mo na pinaka Libra ha. Kanang dili kay ka mo accept og mga mistakes karon, mag-generate great personal insecurity. Dapat unsa ni mga sayop, imo jud ang pagadawaton. Sign lang nga time na, ana para okay na. Scorpio! Hoy Scorpio, so everything will be in favor today. Wow, bongga ha. So you'll have the tools necessary to stand out at work. Wow, bongga. Stand out. Mo nang gatak-in ka, stand out. Sa imong magkaroon. Ayaw po kadlok ha. Scorpio, don't be afraid of giving yourself, your body and soul karon to your partner. Tayo body and soul mo ihatag ko bulang kristal, pudig body lang. So take a rest lang, express pure love. So treasure these moments lang. Para sa imong karir naman na magkaroon, make sure lang you enjoy your job as much as you can. Okay, this will let you stand out above everyone else. So wala problema sa karir, trabaho, okay lang job. Para sa imong kayuhan na magkaroon, you need to learn po to put up the mistakes of the people around you. Pati ha. So try lang to exercise tolerance. So mag-jogging ka from Pueblo to Sinonok. Tolerance. Naman ka, try to exercise daw, tolerance. Di mo nang mag-jogging ka pa doon. Sa in your life. Diba? So you need to learn to ignore people's mistakes lang. Ay naguna para walay problema. Sama naman ang mauna nga itong second set sa tabanang naglawas sa Leo Virgo. Si Scorpio, si Libra, ang ikadawang set nga mapas mo. Diba? Kaya sila, ang ikadawang nito. Ang manghatag radyod na, ang manghatag radyod, ang mahatag radyod na ko nimo karong February 14 na. Wala chikoy lang mahatag nimo. Kay labad na jud sa ulo, unta dawato ni nimo. Pwede mo ka, sa February 14, mudawat magkakag supina, gikan sa Supreme Court.
Og syempre, thank you, JSIS. Kay nag-great na ako. Kaya salamat kayo, JSIS. Kay nag-great na akong JSIS. O, di ba? Okay nga ng JSIS, magandang karawan sa kaysa mo kami sa pagdiriwang. May special na araw na ito. Maraming salamat sa punta biling. O, salamat kay JSIS, ha? O. So, pwede ka pumunta doon sa kiosk at may Jeepal Motolite. Oh, Jeepal Light ba? Motolite. Hi, John Pore po, JSIS. Meron akong apps. Oh, siyempre, sige lang, mga-enjoy mo ito sa baan ko na bulirin ito kain ko. Hello, good morning sa Amjay Teresa. Oh, Diyan Santos Market, good morning. Hello, good morning. Good morning, puntay dahil sa Magay. Ako, Win-Win. Alala sa South Bilog sa Kabatangan. Happy morning. Ingat-ingat lang, Dodo. Huwag ka itong masok ka sa Divisoria. Happy morning. Hola. Ako naman na ilamay mo na love yung pagpak. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisi na. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Yeah! Pagkalami dyan kayo. Wow! Be happy lang good always, no? Yes! Hey! Oh, wow! Happy dyan. Wailat na. Kaya sa Canterbury, February 13. Wow! At least dili Friday. Swerte. Diba? Okay, Friday 13 pa. Tinan dyan mo. Oh, managbalay lang. Enjoy lang mo sa inyong date. O maahinat pa. Ma-enjoy mo. Dagan mo flowers, bouquets. So, diba? Oh, syempre, alam na. Marot na po na yung kuhan, ugma. Snowbear, ugang ko, marot. May unis na ron. Parasa ka ng snowbear, di ba, na kinabuhi, oh. Diba? Manangingon, anak ko, nanginan na pala, ubala, palitan mo to kag bulak. Pero buhay pa man ka, sa sunod na lang. Oh, basta managing unahan pa yung nga pahuway dyan mo mintas wala pa ta nagkita. Kay once nga magkita ta, wa na dyan tayo pahuwayay. Siyempre ka namin naman lahat ang mga sokay kaon na diha. Kaon na muna sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning lang, Jod. Oh, na ito sa mga lahat sipos na mga lechon packages. Oh, lahat tilawin lang. Hindi lang 0936404214. O, sabihan niya ng atong third set sa atong kapalaran karong adlaw. Hello to Dr. Jaime Jalon. Good morning. Ingat lang, Jod. Happy, Jod. Happy birthday. Sa'yo ang kainan, sa'yo ang kakain, ako ang kakain, sa iyong kainan. Di manang wala, dili ko, manang dili ko, wala na ko magkikay o birthday, kaya maramang gyapon. Ako ram gyapon ang lami. Make the most of it. Ang kumain. Hi, naras Mami Arjen. Salamat kayo sa matcha o kape Amerikano, Mami Arjen. Oh, salamat kayo. Nagdalag kayo. Ating Chanda. Nagdalag ba, Choy? Wala ba ko'y pansit? O, diba? Sa lang tayo mo doon ito pansit to, mga 5 kakilo. Ayan yung putla ka, diba? Nasa kinabuhi, o. Patangganan ako ka ng pansit bihon, diba? Madyan akong paborito. Pasit bigo, pasit kanto, pasit saba sa pansit, spaghetti. Madyan akong paborito.
Pero, What? ay muksa-muksa-mok, kay mag-horoscope ako. Basta! O, diba? Salamat to kayo sa among buotan nga silingan. Ginoo ko si Mother Earth na kayo, Joda. Si manager, ko naman nga salamat to kayo. Wala, ang ganana ko, wow, nangka. Basta ang pumito, nangka po, nangka. Diba? O, diba, Secretarios? Wow. Secretarios, you'll be in disagreement ka with everyone karon everywhere you go. Minot pa nga try not to hurt feelings of your loved ones na para wala problema. Sa imong gugma karon, so na yung mga friction karon. So there will be some friction karon between you and your partner. Because before can set things straight, dapat ka, this will help you move forward lang. Wow, bungga man ka. Nabusog ko sa burger. Para sa imong karig naman mo karon, na yung mga dili maayo sa imong workplace karong adlaw, Secretarios, ha? Na yung mga chaos karon. So dapat imo dyan ang panginan, pa din amo chaos. So you'll need to split in 3 parts lang to be able to fulfill sa imong task. So get ready for this lang. Sa imong kayuhan mo karon, kalang opportunity ka to meet, makahimamat ka to meet the people love of your life is around the corner lang. Wow, bungga. So take a close look lang at your priorities. Nabay around the corner. Nabay corner ang round. Maglibog mo to aniyo. Ano daw ko blang crystal B? Kuyawan man tani mo. Di ba, Capricorn? Hey, Capricorn, di ba na yung mga medyo lisod ka yung sitwasyon karon sa imong trabaho karon? So, you need to learn a big part of sharing is giving up to certain habits lang para wala problema. Sa imong gugma naman, don't make that special someone be a part of your life lang. Karon ako, Capricorn, kaya something only your partner should decide. Just make sure lang you show your love. You show your love. Ay, di ba na ba? Para sa imong kayuhan karon, para sa imong karga mo karon, ayaw ipakita imo pagkahuyang karon. Labi nang mangita ka, you are finding yourself under stressful situation karon. Dapat you have to show yourself as a cold and calculating person. Anak siya, Capricorn. Para sa imong kayuhan karon, you will casually find you have a natural gift karon have not exploited before. So make the most of it. And use it. So make the most of it and use it as much as you can. Di ba, Aquarius? Aquarius! Imong birthday ron. Sige. Wala. Dito na ni Pisces. Sumana si Aquarius. Easy. Aquarius, gano'n ba si Aquarius? Aquarius, gano'n ba sa your superficiality will bother you. Mag-bother ni mo. Kay, kabanaw sa Aquarius nga, ang bother is not a sister. And you will want to carry things through lang. So you'll notice ang mga issue ka na, so less complicated than you thought lang. Wow, bungga. Para sa imong gugma karon, stop shyness. So ang imong, stop shyness. Kung ang imong panit, imong sapato ni sinaw, ala, hununga, lakaw. Di na mabuang ko bayot. Ay, imong kaulaw na, ay nagkaulaw-ulaw diya. So, ang mga asal will be on your side to let you release your inhibitions karon. O, syempre, imong ipakita your true self to your partner. Wow. Para sa imong karga mo na karon, avoid lang ka sa mga long-term investment karon, Aquarius, ha? So, dapat handle financial issues carefully. Okay, ang swerte mo wala sa imong side karon. What? Nas imong likod. Para sa imong kayang karon, you can get excellent result by making the most of your dynamic energy karong adlaw, Aquarius, as long as you will give the practical sense to everything you take up para sa imong kaayuhan, Aquarius. Pisces. Hoy, Pisces! Someone you know will push your career unexpectedly karong adlaw, Pisces. So this is a good news for you. Wow, bungga. So karon sa imong mga dear signs indicating you're starting a more positive phase in your love life. Wow, start building a happier. Wow, bungga. So gugma, wala problema kayo, Pisces. Good luck. Para sa imong character mo karon, you are rather insecure when it comes making key decisions karon adlaw, Pisces. Dapat yung salig jud ka, trust your financial evolution karon nga can reach completely unexpected twist lang. Wow, bungga. Unexpected twist. Di ba? Let's do the twist. And I want to, yeah. Let's diba ka na. Para sa mong kayuhan karon, Pisces, you need to let go of your authoritarianism karon. Bantay, and let those who should protect be free.
dapat pray sila, o di ba, magawas no na lang kalipay ilang paglaom nga imo silang tigaan og, o di ba, freedom before you see the positive results. Wow. So, naman na atong kapalan karong adlaw, o Pebrero 13 sa akong birthday. Ang atong horoscope na tambal og di siya pwede gamitin masong nasa sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, bisang kaan pagkag-burger, kaan pagkag-unsa dapak, pas mo ka. Kujawan, hala ka lami na dyan ipangaon ang sabay sulanan lami. Basta na'y bulad ba, ginamos sa lugar, happy lang. Hala, pagpagsyagit na, kanangaon na sila kong anak. Regine! Marina News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Birthday na. Saan kalimot ha? Oy, hungit na para paniod to. Og enjoy lang, di ba? Unang hungit. Dedicate na ako ha kay birthday ang hungit para ni Sir Lando. Hi, kalimot top 2012 by Uncle Ben Pardo. 12 to 1, alaw na Heart of Papa Joms. Atong hearing karon, swerte to kay mo karon. Atong hearing karon. 2, 3, 5, og 913. Wow! Congratulations! Oh, siyempre naman oras. Salamat kayo sa among, wow, siyempre sa among station manager. Wala nung kapito po ng kugighan. Wailain, si Dr. Rene Rentida. Hi! Oh, siyempre ang mga broadcast technician. Wala si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, kinyong abot nga sa lugon, ang tigpagkatawas kanginan, ang tigkitik sa kawanangan. Wailain sila nung Bisaya dawan. Sa akong programa katupngan, pero dili malabon. Ang gitik-gitik, pasiaw, nila nung Bisaya. Nasikat na kusog nga istasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Enjoy lang. Mwah, mwah, chup, chup. 1, 2, 3, let's go!